Ponukalo me da postanem obrtnik, prvenstveno bio sam kreativan, htio sam nešto svoje da napravim i vidio sam smisao svoga života u samostalnom radu. Pa makar taj rad bio i vrlo težak, koji puta i mnogo teži kao samostalni obrtnik nego da sam radio negdje u firmi u ono vrijeme. Danas smo se specijalizirali, uglavnom radimo za fakultete i firme koje rade za fakultete. Tu prolaze tisak diploma, izrada futrola za diplome i uvezujemo diplomske radove za studente. S tim da paralelno još radimo za masu firma, vrlo u zadnje vrijeme vrlo sitne poslove, tako da se posao rasjeckao, ali na taj način smo ipak uspjeli opstati na tržištu.